Pozdrav nakijaši, danas se nalazimo u Upskoj piveri. Naša ekipa ovdje sa osnivačem Zoranom Božićem. Došli smo da obiđemo njegovu piveru i zajedno sa njim da učimo o procesu proizvodnje viskija. Destilaciju viskija radit ćemo na dva naša modela, u pitanju je performans zapremljen 100 litara. Zorane, kažete nam kratko kada je osnovana pivera i nešto o svojim proizvodima. Dobar dan, dobrodošli u Upsku pivaru. Upska pivara je osnovana 2016. godine sa ciljem prvim je osnovno da radimo proizvodnju zanatskih piva. Zašto sam došao na ideju da se radi zanatska piva i uopšte proizvodnja piva? U pitanje je proizvod koji je u svetu, znači pored vode i čaja, najprodavaniji proizvod. Na samom početku proizvodnje malo smo i lutali sa više brendova, sa više proizvoda, kao i svaki drugi koji kreće u tu priču. Danas proizvodimo znači 3 brenda, Upsko lager pivo i 2 ela, Uborg svetli i Uborg crni. Recepture su originalne, znači ne nikakve prepisane, napisane, nego to je posredstvom tehnolog i normalno u saradnji sa svojim kolegama iz te branše. Napravili smo i recepture koje koristimo već više godina. Lager pivo Upsko nam je najprodavaniji proizvod. To je pivo koje je sa manje alkohola, koje je lakše za popiti, blaže i sami tim potrošači ga i takvog i prepoznali, više ga koriste. Ovo su, da kažem, piva sa elovi, znači korišćenje drugih vrsta kvasaca i sa više alkohola, više zakmeljena i da kažem oni su više liče po ukusima i aromi ovi zanatskim klasičnim pivima. Da, kao što sam rekao, znači pivara je registrovana 2016. godine, procedura nije ništa, da kažem, problematična, moraju se ispoštovati uslovi, traje to nekoliko meseci, ali preporuke i drugima da ne treba da se plaše registracije, nije ništa strašno. Samo u početku, kada je osnovna Upska pivara i kada smo počeli sa, kažem, više proizvoda da radimo, jednostavno sam došao na ideju da krenem i destilaciju. Jednostavno samo sam želeo da uposlim proizvodnju i da pretvorim, znači da kažem, slobodne kapacitete da pretvorim u destilat. Taj destilat sam odvajao u hrastovu burat i to je tako stajalo godinama. Pored viskija, normalno i džina koji je sled događaja, pravi se, da kažem, potpuno od iste sirovine, znači od žetarica. Došao sam na ideju da bi bilo interesantno da se napravi rakija od piva. Razlog je, prvo sam pivopija, ljudi koje ja poznajem i sa kim zarađujem su ljudi koji vole piva. Obično ljudi koji piju i pivo, kao neki aperitiv ide rakija. Koliko znam, znači niko ne proizvodi u Srbiji. Mi smo znači već to, da kažem, realizovali i patentirali. Jeste proizvod na našem tržištu, vjerojatno i nadaleko. Tada sam radio destilat kod svojih prijatelja na njihovim kazanima. Smatrao sam da je logično da imam svoj kazan u svojoj pivari. Nije mi odgovorila varijanta da to bude kazan na gas ili nemamo gas ovdje na Ubu, niti na čvrsto gorivo. Stupio sam u kontakt sa više destilerija i došao sam do Subotice koji su imali razumevanja zajedno sa nama. Zajedno smo učestvovali, da kažem, u tom prvom projektu i od tih prvih 5 ili 10 kazana mi smo kupili taj od 100 litara na struju, što je jako, jako važno i koji nam je mnogo olakšao posao u ovoj destileriji. Zadovoljni smo, kupili smo i drugi kazan u Subotica, tako da, znači, nastavili smo saradnju i idemo dalje. Sad se nalazimo u delu, znači, Upske pivare, gde se radi destilacija. Znači, ovo je naš mali pogon da radimo destilaciju i proizvodimo viski od piva, rakiju od piva i džin od piva. Upravo smo u završnoj fazi. Malo pre smo, znači, pričali u delu pivare gde se odrađuje fermentacija piva. Nakon fermentacije piva, znači, to pivo kada završi fermentacija, prebacujemo ga ovde u destileriju na ova 2 kazana. Sljedeća faza je prebacivanje u hrastovu burat, gde odležava 3 godine. Samu destilaciju sam pokrenuo u 2016. godine, tako da ti proizvodi koje smo tad proizveli, taj destilat, on se sad nalazi u prodaji. Koliko znam, Upska pivara je jedini proizvođač u Srbiji viskija.
od piva, također džina, a i rakije od piva mislim da smo jedinstveni možemo u delu Europe, bar nemamo spoznaja da to neko radi. Stvarno je proizvod izuzetnog kvaliteta, prirodan potpunosti, to mogu da kažem i od čega ga proizvodimo. Sladara u našoj zemlji Bačka Palanka, znači proizvod slada koji koristimo je i naš domaći slad, naša bura domaći hrast, naši kazani iz Subotice, Desa, tako da je potpuno domaći proizvod, potpuno prirodni. Za sada mislim da nemamo konkurenciju. Znači proizvodnja, ja sam tehnolog po struci, ali u ovom poslu kod destilacije i kod proizvodnje, znači ova 3 žestoka pića, nam je puno pomogao tehnolog Medić Ragunju, koji, eto, moram da ga spomenem, vrhunski stručnjak, po meni najbolji u našoj zemlji. Sama proizvodnja nije nepoznata. Radimo, evo vidite na vašem destilatoru, pored toga što imate što su 3 kolone u pitanju, mi to radimo posle ponovo, 2 puta ponavljamo. Suština je u čistoći. Zašto? Što više destilacija, dobit ćete kvalitetnije destilat, odnosno kvalitetniji viski. Drvo ima svoju ulogu, rasobura su svoja, imaju svoj značaj, ali u svakom slučaju suština u kazanu i u više destilacije. Bez sada napomena, znači ne mora da se radi 2 puta, znači dovoljne su ove 3 kolone, odnosno da se rade samo iz 1 puta, ali radi čistoće, radi bolje kvalitete, mi to ponovimo, zato i dobijemo neku manju količinu, a to je 100 litara, nekih 7 litara dobijemo proizvoda. Znači male su količine, ali zato je vrhunski kvalitet. Da naglasujem, pored toga što sam rekao da smo zove sa kazanima, da aplikacija na mobilni telefon koji koristimo, znači za rad oba kazana, mislim da je to ovako jedan iskorak i da je to vrlo važna stvar u ovoj proizvodnji ovih kazana. Bez toga čini mi se sad da bi nam bilo mnogo teže i da radimo. Navijam da ljudi otvaraju za nas ketibare, navijam da otvaraju destilerije, evo i nudim sebe kao neku pomoć, bilo kom obliku, a opet zbog čega? Zato što je ovo tržište gladno pravih piva, gladno prave žestine, pravih sokova, rekao sam da i to nedostaje na tržištu. Znači tržište Srbija, koliko ja vidim, to je i van Srbije, je najviše imate proizvoda koji su suprotni, industrijski, koji nemaju veze sa ovakvim proizvodnjama.